aku lagi makan milk. Jangan lupa like, comment, dan share dan subscribe.
Eta mah diopi ieu naon teh. Kodok mancung. Lain. Gugala emang dagala pakai besi ieu tah. Tuh kareta naik. Ih, kareta. Naik. Ya guys, jadi bahagia itu sederhana, nggak harus banyak uang, jalan-jalan aja gitu. Udah bahagia. Ada upload, izin share. Istri tercinta. Oh, walau. Hah? Ya walau. Saat ini dulu. Aku lagi di tengah. Ya tuh hari biru lah. Rame. Guys, aku lagi di tengah-tengah sawah. Jalannya sempit banget. Seperti Jawa, guys. Oh, kata ngobrol deh. Kita lagi di tengah-tengah gunung sambil sawah. Wah, ketemu ayah aku nih, mau kemana? Nanti kita tersesat tahu. Lah. Abang, kita mau kemana? Jalan ke Gunung Buta. Ke Gunung Buta. Ke ibu, ke Mencari kebahagiaan demi sesuap nasi. cepetan hayo pulang saya lapar. Garinyul guys, garinyul. Karena hulu.